masu-masu kami, supaya perpulungan keluarga dan orang tua mentokan pergabung kami. Maka sebagai balas perjamuan, jagalah kebahagiaan perjamuan. Tidaklah maka jamu berjauh serembalan. Di bata sumul kemalam menate, elasin cukupi keperluan kunadalan kedensi sentuh duras merakyat. Jangan di bata latai ini basta marah Yesus Kristus. Gelakam ngelakukan kai singena atin. Man Kristuslah kemuliaan segera sanalah. Amin. Gondu besue ari duduana Mendo pasu-pasu mantuhan di bata baswari endang
kendu menda orang tua tadi kendu kami teman permata lawas menda kena ku perjabu sangatlah kena jabukan bana Tading kendu permata bengketlah kamku mamre Tading kendu permata bengketlah ku moria ulah lupa lawet ku gereja ulah lupa dahi tenah kerja endam ngencang toto kami mambalu si keleng-kelengan lah ibas jabulu berjua-jua dagi kam duana jumpalah kam bulan rais matahari Bulan diganpe lit kesiran palana kematen nirang kencan Tading kendu permata bengketlah kamku mamre Tading kendu permata bengketlah ku moria ulah lupa lawes ku gereja ulah lupa dahi tengah kerja Tading kendu permata bengketlah kamku mamre Tading kendu permata bengketlah ku moria ulah lupa lawes ku gereja ulah lupa dahi tenang kerja Berbanggo suwe ari duduana Mendo pasu-pasu mantuhan di bata medalana kita pulungi jenda sangkep geluh ras teman kemantan
lebih-lebih mantali Muhammad man perbulan Merin bagi rudang-rudang Wajua-jua pancur batu lagi maka terakap kuren tama kembiri adina surung kenaman bangku lagi rasa lalap kampagi ku kelengi rasa lalap kampagi ku kelengi